Očekujemo opet. Danas ovdje uzimamo uzorke s ove parcele pomoću svrgla. Uzimamo 20 uzoraka ili šahovski ili piramidalno. Uzima se od 35 do 40 cm u dubini. Onda se svi stavljaju u kolica. Od toga uzimamo 3 ili 4 nebitno uzoraka koje nosimo na univerzitet da provjerimo kiselost ovoga zemljišta, da bi mogao da se vrši vinograd. Trenutno radimo lekciju zasnivanja vinograda i ovdje ćemo zasaditi vranac i kabernet. Razmjeramo. Tačne dimenzije, 2 metra. Međuredni razmak. Danas smo na jednom imanju sa učenicima 4. razreda obrazovnog programa poljoprivredni tehničar u sklopu praktične nastave iz modula vinogradarstvo. Djeca imaju priliku da se upoznaju sa zasnivanjem i da učestvuju u procesu zasnivanja jednog mladog vinograda. Njihov konkretno danas zadatak je bio da uzimaju uzorke zemljišta za analizu i da pakuju uzorke koji će biti odneseni na biotehnički institut, odnosno u njihovu pedološku laboratoriju gdje će se vršiti ispitivanja zemljišta.